بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبة في الله، أحييكم بتحية المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانجا إذن دي الله سبحانه وتعالى سبيرا إنهم يأتوا محمد أمهر نمجيشا يونا ومروغور غوينا والصحابة به n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Inshuti bavandimwe, mbifurije amahoro y'Imana bari namwe aho muri hose. Muri uyu mwanya ngiye kuganira namwe isomo muri kitabu Tawhid, gitabo mfite hano imbere yanjye. Ni babu ya gatandatu muri kitabu Tawhid, aho umwanditsi w'igitabo yavuze ati: babu minashiriki an-nadhru li ghayri llahi, ay annahu min al-ibada. Iyi babu cyangwa se uyu mutwe uragira uti: inadhiri, kuyikorera ikindi kintu kitari Allah, ni kimwe mu bikorwa bya shiriki, kubera yuko inadhiri ari ibada. Bityo uyikoreye ikindi kintu kitari Allah aba akoze shiriki. Bivuze ngo iyo umuntu agize inadhiri yo kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, biba ari wajibu kuri we kuzuza iyo nadhiri, kubera yuko ari ibada ndetse ni n'igikorwa cyo kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. umwanditsi aravuga ati: ay annahu min al-ibada fayakunu sarfu li ghayri llahi shirikan, fa idha nadhara ta'atan wajaba alayhi al-wafa'u biha wa huwa ibada wa qurbatun ila Allah. Nuhuga ngo inadhiri ni igikorwa cya ibada, bityo iyo umuntu agize inadhiri aba agomba kuyuzuza, kubera yuko ari igikorwa cya ibada ndetse n'igikorwa cyo kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana an-nadhri, igisobanuro cy'ijambo inadhiri mu rurimi rw'icyarabu, huwa al-ijab wal-ilzam. Inadhiri ni ukwiyemeza ikintu, cyangwa se ma yulzimuhu al-mukallafu, aho ni muri sharia, ma yulzimuhu al-mukallafu ala nafsihi ma lam yulzimuhu shari'. Inadhiri ni icyo umuntu agira itegeko kuri we ariko ishari itarakigize itegeko kuri we. Ikintu kigize itegeko kuri we ugomba kugikora, kandi Allah subhanahu wa ta'ala atarigeze agira gute, atarigeze akigira itegeko kuri wowe. Icyo kintu kiba kibaye inadhiri, cyitwa inadhiri. Inadhiri rero ni ibada, ni igikorwa cyo kugandukira Imana, nubwo atari itegeko, ahubwo mukallafu urebwa na itegeko akaba ari wakigira itegeko kuri we. Bityo gukora inadhiri ukayigira ikindi kintu kitari Allah subhanahu wa ta'ala ni shiriki, kubera yuko tubonye ko inadhiri ari ibada. Walhadha madaha Allahu al-mufina bih. Ikigaragaza ko inadhiri ari ibada nuko Allah subhanahu wa ta'ala yashimagije, madaha Allahu al-mufina bihi, yashimye cyangwa se ashimagiza abuzuza inadhiri, abayuzuza. Fa in nadhara al-makhluq taqarruban ilayhi liyashfa' lahu 'inda Allah wa yakshifa dhurrihi wa nahwa dhalika faqad ashraka fi ibadati Allah ta'ala ghayrahu daruratan. Hano umwanditsi w'igitabo Taysir al-Aziz al-Hamid fi sharh kitab at-Tawhid aravuga ngo: fa in nadhara li-makhluqin, ugize inadhiri iyo aramutse yigiriye ikiremwa, taqarruban ilayhi, ashaka kugisenga cyangwa se kwikiyegerezaho, liyashfa'a lahu inda Allah, kugira ngo kimusabire shafa'a ku Mana, wa yakshifa dhurrahu, cyangwa se kugira ngo Imana imugirire imukure
mu bimubabaje cyangwa se mu bimubangamiye cyangwa se mu bimuremereye, wanahawe dhalika n'ibindi nk'ibyo, ariko agaca ku kiremwa kitari Imana, agakora inadhiri aciye ku kindi kintu kitari Imana kugira ngo icyo kintu kiba aricyo kijya kumuvugira ku Mana. ubikoze faqad ashraka fi ibadati llahi ta'ala ghayrahu darura. ubikoze ababangikanyije Imana, faqad ashraka fi ibada, abangikanyije Imana muri iyo ibada y'inadhiri, ghayrahu, abayibangikanyije n'icyo kintu yanyujijeho iyo nadhiri ye. Kama anna man salla lillahi, urugero ni nk'urwo wasenga Imana, man salla lillahi, wasenga Imana, wa salla lighayrihi, agasenga n'ikindi kintu kitari Imana, urumva uwo nawe ababangikanyije iki? Imana. urugero rwe rero ni nk'urwo nguwo. Kadhalika man nadhara lillahi wa nadhara lighayrihi, nuwagira inadhiri kubera Imana akanayigira kubera ikindi kintu. Uwagira inadhiri twabonye ko ari umuhigo cyangwa se icyo yiyemeza gukora, ariko Imana itarakigize itegeko kuri wowe. Bivuze ngo uramutse ufashe ikintu ukakigira itegeko kuri wowe ariko ukakinyuza ku kindi kintu kitari Imana, icyo gihe faqad ashrakta, ubaguye mu mutego wa shiriki wo kubangikanya Imana, nk'uko wasenga ikindi kintu kitari Imana akanasenga Imana, ababangikanyije Imana muri ibada. Imana rero ikigaragaza ko inadhiri ari itegeko nako ari ibada, ikigaragaza ko inadhiri ari ibada nuko Imana yatatse muri suratu al-insani abuzuza inadhiri, iravuga ngo yufuna binadhiri, buzuza inadhiri, buzuza umuhigo bagiranye na Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se bagiriye Allah subhanahu wa ta'ala. wajhu dilala min al-aya ala tarjama anna Allah ta'ala mada al-mufina binadhiri, wallahu ta'ala la yamdahu illa ala fi'li wajibin aw mustahabbin aw tarki muharramin, la yamdahu ala fi'li mubahu al-mujarrad, وذلك هو العبادة، فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. umusobanuzi w'igitabo hano aravuga ngo wajhu dilala, ikigamije cyangwa se ikigaragaza ko inadhiri ari ibada muri iyi aya nuko Imana yatatse abuzuza inadhiri, ndetse anasobanura avuga ngo wallahu ta'ala yamdahu ila ala fi'li wajibin aw mustahabbin, Imana ntabwo ishimagiza umuntu ku gikorwa yakoze kitari igikorwa cya wajibu cyangwa se igikorwa cya mustahab. Wajibu ni igikorwa cy'itegeko, cyangwa se mustahab igishimisha Imana ariko atari itegeko. Au tariki muharramin, nanone Imana ntishimagiza umugaragu wayo keretse iyo yaretse icyo yamuziririje. Bityo bisobanuye ko Allah la yamdahu ala fi'l mubah mujarrad, Imana ntabwo ishimagiza umuntu wakoze ikintu cyari gituwe n'ubundi ari mubah. Wadhalika huwa al-ibada, bityo rero aha niho humvikana ko inadhiri ibada. Faman fa'ala dhalika li ghayri llahi mutaqarriban ilayhi faqad ashrak, humvikana ko inadhiri ari ibada, bityo iyikoze akayigira ku kindi kintu kitari Imana, akagira inadhiri kuri ba awliya cyangwa se ashabul qubur, icyo gihe abanyikanyije Imana n'icyo kintu. Nanone aya igaragaza ijambo inadhiri muri Qur'an ni nyinshi, ariko turayisanga ivuga inadhiri y'umuhigo, turayisanga muri surati al-Baqarah, ni aya 269, aho Imana igira iti wama anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuhu. Umusobanuzi aravuga ngo, Ibn Kathir aravuga ngo yukhbiru ta'ala bi annahu 'alimun bi jami' ma ya'maluhu al-'amilun, Imana irabwira abantu ko ari umumenyi wa buri kimwe cyose mu bikorwa abakozi bakora ibikorwa byo kubera Imana bakora, Imana irabizi. Min al-khairati, mu bikorwa byiza bakora, min nafaqat,
ibikorwa byo gutanga inafaka au manzurat cyangwa se inadhiri nkuko twazibonye, ibyo byose Imana irabizi. Watadhamana dhalika mujazatahu, ndetse Imana ikazahembera ukora ibyo bikorwa. Au faril jazai, Imana izabimuhembera ibihembo byuzuye. Ibtigha wajhi, wabikoze abikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Wakoze ibikorwa by'inadhiri kubera Allah subhanahu wa ta'ala azabimuhembera. Warajaa maw'uda, wabikoze ashaka kuzabona isezerano rya Allah subhanahu wa ta'ala. Hano hari hadithi ya Aisha ivuga iti, Aisha radhiyallahu anha aravuga ati, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, avuga ko intumwa y'Imana ihamuhungisha yavuze iti, man nadhara an yuti'a Allah falyuti', uzagira nadhiri yo kumvira Allah azayumvire. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si, uzagira nadhiri agamije kwigomeka ku Mana ntazigomeke ku Mana. Ilahuna, kugeza hangaha, najidu anna nadhira qismain, turasanga inadhiri zirimo ibyiciro bibiri, nadhru mutlaq wa nadhru muqayyad. Inadhiri mutlaq ni nko kuba wavuga uti insha Allah sa'asumu yawma al-ithnaini wa yawm al-arbi'a biduni taqyid sawmaka bi shay'in. Nukuvuga ngo inadhiri al-mutlaqa ni inadhiri umuntu n'umuhigo umuntu ashyiraho wo gukora igikorwa kitari wajib, akayishyiraho ko azasiba wenda kuwa kabiri cyangwa se ko azasiba kuwa mbere cyangwa kuwa kane. Icyo gikorwa kazagikora taqarruban ila Allah, agamije kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talaba ridahu, anashaka ko Imana yamwishimira. Wa raja'u thawaba, anashaka ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala n'imigisha kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo uvuze ati nzasiba kuwa mbere no kuwa kane, adashyizeho qaid, uwo nguwo iyo nadhiri bayita nadhiri mutlaqan. Iyo ikaba ari yajibu alwafa'u bihi, kuyishyira mu bikorwa mu ngiro, kuyuzuza ni wajib, ndetse uyikoze arayihemberwa. Hariho intumwa y'Imana yavuze iti, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'a, uzagira umuhigo wo kumvira Imana azayumvire. Naho nadhiri igice cya kabiri cy'inadhiri ni nadhru muqayyad, wa huwa an yanzura al-insan bi shay'in yahsuluhu aw hasalahu. Inadhiri muqayyad ni igihe umuntu ashyiraho inadhiri ku kintu ateganya kugeraho cyangwa se yagezeho. Urugero, akavuga ati inshafa Allahu maridi fa alayya kadha wa kadha, Imana ninkiriza umurwayi nzakora iki niki, wenda se nzasiba, nzatanga ituro, nzatanga isadaka, nzabaga. Iki gikorwa ugishyizeho inadhiri, ariko il muqayyad, washyizeho qaid, washyizeho impamvu yo gusiba kwawe. Tuvuga urugero, nzasiba Imana ninkiriza umurwayi, washyizeho kondisiyo Imana. Ntabwo wemewe gushyiraho Imana kondisiyo, cyangwa se ntabwo ugomba gusenga Imana ari uko yaguhaye iki ngiki. Ibyo ngibyo babyita ubugugu. Senga Imana atari uko yagize gute, atari uko yaguhaye. Ese uzasenga Imana ari uko yaguhaye umwana, cyangwa se yagukirije ibibazo, cyangwa se senga Imana waba uri mu bibazo, waba utabirimo, waba wishimye, waba unezerewe, senga Imana. Rero niyo mpamvu intumwa y'Imana ivuga ati, inadhiri nta kindi, nta kamaro kayo uretse anahu yastaghfir min al-bakhil, ikura mbese
umuntu ugira ubugugu niwe ushyiraho qaidi Allah subhanahu wa ta'ala, akavuga ngo inshafa Allahu maridi sa'asum, Imana ninkiriza umurwayi nzasiba. Ni ukuvuga ngo itagukirije umurwayi agapfa ntago uzasiba. Siba kubera Imana, ukora ibikorwa byiza kubera Imana, ugira umugambi mwiza, ukora ibikorwa byiza kubera Imana, ariko ntushyireho qaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo anadhiru qisman, nadhru mutlaq wa nadhru muqayyad. Inadhiri irimo ibyiciro bingahe? Bibiri. Icyiciro cya mbere ni nadhru mutlaq, nko kuba bavuga ati nzasiba kuwa mbere no kuwa kane, cyangwa se nzafasha umurwayi, nzakora iki, ariko udashyizeho qaidi, udashyizeho kondisiyo ku Mana. Imana ntishyirwaho kondisiyo. Imana ntago ibwirwa ngo nintsinda Mana nyagaze nzakora iki. Tayib, iyo washyizeho iyo qaidi yajibu liwafa'u bihi, ugomba kuzuza iyo qaidi washyizeho, nako iyo nadhiri washyizeho, kubera yuko wagize inadhiri, ariko ntabwo byemeye gushyiraho qaidi. Tayib, hari nadhiri ziri muharram, ka an yanzura ila al-ma'siyah, nko kuba umuntu yagira inadhiri yo gukora icyaha. Icyo gihe intumwa y'Imana ivuga ati man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Urugero twabona ni nka ya hadithi aho intumwa y'Imana ari mu itanga khutba, haza umugabo ahagara ku zuba, yanga kwicara mu gicucu, yanga kuvuga, ndetse avuga yuko azasiba ubuzima bwe bwose, azasiba nako umwaka wose. Tayib, uyu mugabo intumwa y'Imana yaje kubaza abasangira ngendo bayiti, uriya muntu bitebye, ntiyicara, nta ngo ajye mu gicucu, izuba ririmo riramwica, ntavuga, bimeze gute? Abasangira ngendo baramubwira bati, uriya muntu yashyizeho inadhiri, yashyizeho umuhigo uko atazigera yicara, ndetse atazava ku zuba, atazigera ajya mu gicucu, atazigera avugisha umuntu, kandi azanasiba. Intumwa y'Imana irabwira iti mugende mumubwire, muruhu ni mutegeke, faliyaqud, yicare, waliyatakallam, anavugisha abantu, waliyutimma sawmahu, igisibo cye yashyizeho inadhiri yo gusiba umwaka wose, noneho akomeza agisibe ntagishobora. Bivuga ngo iyo washyizeho inadhiri ku byemewe n'ibitemewe, nadhuru idha kana mutanawwi'a, iri mu byiciro, nadhuru harimo ta'a hakabamo na masiya, ukora ibiri ta'a, iby'Imana yemera, ibyabujijwe ukabireka. Wayajibu liwafa, kandi wayajibu likafara afwan, ugomba gutanga ikiro ku byo wagize inadhiri, nubwo waba utabikoze, kubera yuko wagize iyo nadhiri niyo byaba ari masiya. Ahangaha niho ngarukiye iri somo rijyanye n'inadhiri, tubibutsa yuko gukora inadhiri ikindi kintu kitari Imana ari shiriki, kubera yuko inadhiri ari ibada. Ila huna wa qad wasalna ila al-khitam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wafite ikibazo cyangwa se igitekerezo, wanyandikira munsi muri komenti, ndagusubiza kuri iri somo natanze cyangwa se nigishije bijyanye n'inadhiri. Imana ibishimire. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.